sabuki. Rone kare wata wata bikin na ga jinsi ya watu kwa hiyo ndio ndio jinsi ya mama na ko teka na ko teka de chombe bone go si chigo tete mangata bana kwa ramu ngo tete kusini ona nje usina tare aranga tigangi mwa muro minto na enda kero ko bodi ngyo kolia ikingi ko lila ngamba na takutoka sai bono wa tega mwa muro minto na ro takero gotoka dai igo kumetinga mwago bize ma ngule ya ile tenyo isabo ke ga igambu ane iga mochoyo no yo ne bwenzi ngakibona ni weto tete kwa ngoma ndigana ngakingo toka mama chimwe dono ekento kiangero mondo kwa monene ngeringa ki bindo jinga none nyamusi abwate mago sunika gite ngento gite ande mwete nyamusi ta negwete ngamwa bachanite nere ukamoiritiga akari ko rara go sene mechi kurati ayanyamusi ko nachita igolo amambi nacha nanyore nyombe irani anyora ngatuija ngai baba kwari kai kwalenge areka giteta mama siri tumurango amushara ukaira ngo lontara risko na mwanche kurati ngo kubuli ba ayanyamusi mwabocha beli mwage yaye ngikwana korara mwabocha beli mama bamwe tono ngo tuengera ngo mangana ngo tuengera igo sikirezi ka sabu nimbwate right yugo kwana na nje gaiga igabana kwana ko igwa yande anya gwaka igoro ya mangana anya musi muna zari hiye tabota ayabona muna kwana ko igukende mama no motienyo kale ngabana mama nje ndeke tengo tele asa mangana ya mwete mangana tali mageni embe yo batebanga usini wete ana mangana na igure dio kento kenenge yonda maiti una mangana gende te video tv tini gende te family na ande mama te tengo teke kuna hiyo wakati nilienda kuangalia shamba huyu kijana nikampata kwa barabara ni msanii ni kijana amejituma pia nilimpata tukaongea tukajaribu kuzungumza wantu wakanieleza maisha yake vile iko na nikajaribu kumuelewa nikiangalia kwao huyu kijana ni kama kuna vitu zinamsumbua familia yake ya district yeye na bibi yake na pia kwa mama yake nikazungumza naye nikamwambia kuna kazi nitamwangalilia. In fact nataka kutoa huyu kijana. Lakini tena after kusema nataka kutoa huyu kijana hapa niliona pia nileta Bukaya lakini nikamwacha nitafute kazi kwingine. Sasa ukisikia nikigombana, sigombani kwa ubaya. Ama tena ni kama sigombani. Kuna ile kukua na moyo wa kutaka kusaidia mtu lakini yule mtu hayuko ready kusaidiwa. Unaona? Mwana ona. Ni ndo kero roga andoje. Tiba okuna kwa umani ga weka nera tara kwa machego. Kwara ko manyora ro munyana. Tukunya ko manyami chando kya wata mwana. Nako gara chinyombe chikwata mwana mwana. Manyora ro munyana kwa yareza. Manye somo chando na ro ro moyo ro mugwata. Muteto moko. No muntu nera kara sante. Ngo nyenyekeare angochira yo munyana atenga kibona ndi tayari madamu yega singora yo mata chogo tacha kwa awata kwa kumuli na nini huyu kijana anafanya hapo nje? Mama anataka kupasua nyumba. Tandi na kina kumiri ngamkia ndio tokora niko manyatora. Nilikwambia huyu kijana hakuna kazi anafanya hapa. Ana mwelekeo. Aya rata chenjeti. Lakini gose gutokora mangana to bwate ya mukaya to kwana ndo murangiri na rura yo rakwana nere hivyo sasa mam huyu kijana inabidi tu nimtafute mimi mwenyewe kwa sababu kwa simu sioni tukisaidiana naye lakini lazima nimsaidie mama sini mo ko bwana pi lazima mira ndire mwikaranza muna tolirana tinaye muri garanere mukwane ari gona kumanyikia minute toko iro monte mbero mwana na kwara ira mara
Nyuma yetu wajita gokonya lakini kwa ira ngora muntu ote muchando ayo. Kero muntu achira kwa nira ote na tetegas igora etete. Kawe ngora koimukia nkoro. Nima etenga mangana yon sipi omosingi muiswati yo muntu nere njuki nero gutonya gugotie mangana maba mabe gocha se nga muka murogo nero gwata bitina gocha ga nero gutangasa wono ntima itinga asengi ugunale boye ngeta gotura gata gubera boya kiroro elinde elio alinde familia alinde abana ba alinde mugako tana gocha nya guturuka ninkara Lakini bwana muganje tinya bukoyo lakini yaboke no matema kyombe jayo magyeta kunyomera baje bona Nyabuke kirege ntobeko nyabuke nakujuna bana lenda ataiyo numanye tenga yamusi ebijuju byo mwana omino kaga byalinge 12 obwatire goseni gane tubana ko ngaina nga iba bikwete ngabya kweta katu mama mweta elimo etebono niba yetenga orure lyati nje isoboke minje mpane buya mwango ntokeire lakini tali bwana gaiga na motimo kole kambenye imo bakora muri ko nyara kote nakani mama gaki niro tenge kambenye yaro montingete ko mukayo yo mino akaiso ibo moto tingete nje na nyaboke ndebe kala ndabuaye ngo yakali nebiko na okole kana saiga lero ndo yako na kutandira nyega singa kyano ndo tengo kolande tingo kongora linde maiga bichuchu nandi bono lya nandi lero ibwate afiere ngiya lakini bono labwate takani omaini ndio yakwete lakini mama ndatengo boli ngane ndio mateno mwana ogomo moke mukana ero mumurumi iko taitiriye no mongana wano roja no mongana bikanisa isiko gali kanisa go kumetororo ekwaya go kumete inkibona ke wikeranga sebe mangana ni familia ngere kukusu mwete bone familia yito mama gake bantu bona kutumanya bale asenyenjo inkaga iga kera dio kariuka dio ngana dio rojeri nene raena nyamu Kurumambi osibira bitarana bwa musekere koraire Muoko na goititira Toraititara bado
Laki enyo be yura se. Ero mo yura se. Era se. Na kulera. Ocha ko na ko re ko ra ko ri ga ko tu no chiro go. Ko ko ra. Ichare.